Dobar dan svima. Danas ćemo raditi malo drugačiji video. Kao što znate, ova godina je bila katastrofalna za velike kripto projekte, za velike kripto menjačnice. Vidjeli smo dosta bankrota, dosta kolepsova. Tako da, ja sam izgubio puno poverenja u sve velike kripto firme i exchange-ove. I pre par nedelja, pre oko nedelju dana sam odlučio da je vreme da napokon kupim Ledger ili ti hardware wallet. I naravno, pre nego što počnemo, ako želite da pratite vesti koje se dešavaju u kripto svetu, preporučujem toplo Blockformer, to je naša multiplatforma gde postavljamo vesti s čim se dešavaju. Tako da bit će u deskripciji link za Instagram, Twitter, TikTok i Blockformer Discord zajednica. Ako želite se pridružite, svi linkovi su u deskripciji i zapratite ako želite pratite vesti o NFT-evima, blockchainu, kriptovalutama, Web3 i svemu tome. I ajde da sad krenemo na unboxing. Ako ne znate šta je hardware wallet, to je bukvalno fizički kripto novčanik na kome možete da čuvate vaše kriptovalute. Ali šta je dobra fora sa ovim kripto walletom je da bi vi mogli da izvučete u stvari kriptovalute sa tog novčanika. Da bi išta uradili sa vašim kriptovalutama koje su na novčaniku, morate da apruvate na samom fizičkom novčaniku uz dugmiće. Tako da ako stavite vaša kriptovaluta na novčanik, stakrijete ga negde, ne možete da izgubite vaše pare nikada. Ako niste znali do sad, vaše kriptovalute, u stvari, ako ih držite na kripto exchange-u, kao što je Binance ili FTX, što je bio, u stvari to nisu vaše kriptovalute, nego od exchange-a, jer su to custodial wallet, tako se zove, custodial wallet, jer oni u stvari drže te kriptovalute za vas. I ako exchange propadne, ako bude bankrot, vi gubite sve vaše kriptovalute koje ste imali na toj platformi. Ali, ako imate nešto kao što je ovaj ovde kripto hardware wallet, na njemu čuvate vaš kripto i ne možete nikada da ga izgubite nikako. Sem ako vam neko bukvalno ukrade kripto wallet i ukrade vam laptop ili telefon i uspe da apruva da izvuče vaše kriptovalute odatle, ali ovo je najsigurniji način da čuvate vaše kriptovalute i vaše NFT-eve. Wallet koji sam ja uzeo se zove Ledger Nano S+, kao što možete vidite. On je i za kriptovalute i za NFT-eve. Cena je bila oko 60-70 eura, uopšte nije skupo, direktno sa njihovog Ledger sajta. Ako želite da kupite ovaj kripto wallet, ostavit ću link na vrhu deskripcije da ga kupite. Ja preporučujem samo direktno sa njihovog sajta, zato što kupujete sa nekih secondary marketplace-ova. Ljudi mogu da u stvari hakuju taj Ledger i da ako vi prebacite kriptovalute na taj Ledger, samo uzmu vašu kriptovalutu, tako da definitivno ako kupujete sa njihovog sajta. Cena je bila oko 60-70 eura, uz dostavu 90 eura, 100 eura je bila možda, ali dobra fora je što za Cyber Week i za Black Friday, koji je sad bio pre par dana, daju ovako besplatno ovu kovertu sa $20 u Bitcoinu. Tako da, to sam dobio, ova mala kovertica. Imamo ovde uputstva how to redeem your Bitcoin reward na različitim jezicima. I evo ga ovde kod, samo treba da se izgrebe ovde i how to redeem it, i to je $20 besplatno u Bitcoinu, tako da ako gledamo da je bilo 90 eura ukupno sa dostavom, minus 20 jer sam dobio ovih 20 besplatno, to je $70 ukupno, što je veoma dobra cena, jeftino veoma, za ovo što ova mala mašina može da uradi. Evo kako izgleda ova kutija, znači kao što sam rekao Ledger Nano S+, imaju oni još raznih novčanika, Ledger ima druge razne novčanike, mislim da ima Ledger Nano X i tako to, ali da, sve je to na sajtu, svaki ima svoje benefite, ali ovo je najjeftiniji i super je, tako da ja sam ovo izabrao. I pozadi ima samo neke specifikacije, može čak do 5500 različitih kriptovaluta i naravno ostale tokene i NFT-eve. Otvaramo ovde sa strane, ova kutija je stvarno baš lepa, mislim nije kutija bitna, ali stvarno izgleda lepo, tvrdi karton, ja mislim. Evo sad da ga otvorimo. I prva stvar što mi vidimo, trust yourself. Ovako, ovaj karton na fazon aluminijuma ili ogledalo kao trust yourself. Možemo stavimo sa strane. I evo je ono što zapravo želimo da vidimo. Prvo imamo secret recovery sheet. Ovde ćete staviti vaš seed phrase kada instalirate aplikaciju Ledger. Instalirate aplikaciju ili preko računara i kada napravite vaš nalog, daće vam vaš recovery phrase, secret recovery phrase, sa 24 različite reči i ovde imate 3 ova kartona gde možete da upišete u ova mesta
I da, to su 3 identična papira koje ću poslije da popunim. I evo ga sam Ledger. Veličine nekog klasičnog USB-a, otvara se ovako. Ima razne boje, plava, naranđasta, žuta, mislim da ima crna naravno. Resilience by design. Ima ovdje 2 dugmeta. Da, 2 dugmeta. I mali ekran. Također šta se dobije ovdje ispod. Ledger.com/start piše i da vidimo šta ovdje ima. 4 različita stikera, 2 crna, 2 bela. Ovo je isto neki promo kartončić gdje piše šta sve može da se radi sa ovim, sa Ledgerom. Buy Bitcoin, send and receive crypto, exchange crypto, grow your assets, the lending is taking, secure your NFTs i sell your crypto. Use care regulatory statement, znači tu za neke regulacije. I naravno get started, instrukcije na raznim jezicima. Ali sve što kaže ovdje je bukvalno samo da instalirate aplikaciju i da ga namestite, tako da ove instrukcije baš i nisu instrukcije. I sljedeće što imamo je posljednja stvar u kutiji, to je ovdje kutijica. Ovo je kao da kažemo privezak koji možete, ja izgleda da se stavi ovdje. I ako želite možete napraviti da Ledger bude kao privezak, što baš i neću raditi jer ja želim da ga čuvam negdje. I naravno, pošto se Ledger puni na USB-C, daju vam je ovaj baš dobar kabel, USB-C na običan USB i možete da ga punite i naravno da ga povežete sa kompjuterom da bi prebacivali u stvari kriptovaluta. Znači još jednom, šta smo sve dobili za ovih koliko, 60-70 eura. Ovdje je Ledger sa privezkom, kabel da se poveže sa računarom, gift kod od $20, ovdje su instrukcije how to get started i stikeri, i secret recovery sheet, 3 različita kartona, da možete da upišete vaš recovery phrase. Znači to je sve što smo dobili u ovoj kutiji. Sada slijedi instalacija aplikacije i setup ovog Ledgera, što ili ću napraviti u drugom videu, ali verujem da je veoma lak proces, tako da ako je veoma jednostavan proces, mislim da nema potrebe napravim ceo video za to. Eto šta se sve dobije u ovom paketu i toplo preporučujem, ako i dalje niste kupili fizički wallet, cold wallet, a imate veliku sumu u kriptovalute, naravno to je subjektivna stvar, ali ako bi bili veoma tužni da izgubite sve vaše kriptovalute koje držite na exchange-u, preporučujem da kupite, da date tih 80, 90, 100 eura koliko je ukupno za Ledger i da se čuvate od raznih bankrota, kolapsova, crashava, skamova itd. koje se dešavaju svaki dan u kripto svetu. Tako da ja toplo preporučujem ovaj Ledger. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i mi se vidimo naravno u sljedećem. Doviđenja.